tun chung chu Manchester United player zinga khelmual chunga mai ni lo khelmual po na po chuan om tak Marcus Rashford chanchin hi in bi chiang don te ang Marcus Rashford hi kumsa kha chakwa samkwa pasari October ni samthum pakhat khan tuna a khelmek na Manchester khua a veng pakhat white hand so antia alo pianga he English footballer hi anu pan line anuam sabik lo hle a anu kianga Selianin a una mi padang pathum le meche pakhat nen an Seliana football club lian le lar khua a piang ti taka anu pan lai atangin football a tui chil hle a kumnga leka upa ani in local football kan ti anga hian junior football club pakhat Fletcher Moss Rangers azoma heti hun lai hian Manchester United youth team a aum puichin Cameron Jackson le Tyler Blackett tenen anam hawa Bournemouth hi tuna Oldham Athletic a khelmekin Blackett hi Nottingham Forest a khelmek thunga anni nen hian junior football club a Rashford hian kumnga ani atangin huna manga talent nei thatak ni in heng hun lai hian amabak chu eng hle a ngai ani a kumsari chawani in apiana khua Khovela club hlunber te jingami Manchester United Academy a enrollment mu in a injiak lu thei ta hial ani academy lama le youth level a te thataka khel chhojelin kumsani sompanga alawin her chhuamel chuan Manchester United senior team tan in lan thei turin Premier League match a Watford an machon tumin bench da ani a United senior team tana Ireland na masaber ero akum le February ni somni panga sani som paruka UEFA Europa League round of 32 ani in atira team squad a tel nilo ma se warm up match a Anthony Martial ain hliama wangin Rashford hian hun tha anei thei phata a hemitum hian Midtjylland machonin Rashford hian European competition a Manchester United tana a debut match a hian second half a goal ni lai khungin 5-1 in a team hi a chakpuya hei mai baka hian Manchester United tan European competition a gol khung theino pangber George Best an alo siam to chu Rashford hian khumin kumsong pariat le thathum le ni somni panga leka upa ani hian United tana European competition a gol khung theino pangber record a siam ani nethum nuwa Rashford hian Arsenal laka Premier League a debut match a khel zui le a cha thale pekhle gol ni akhung ba ka athian te gol khung tur tum khata siam sak poka United hian 3-2 a Arsenal hi nein United goal thuma Rashford hi ain rol veka aming a charna bel cha turin Premier League a United tana gol khung theino pangbera tanga chutin pathumna ani phakhiala Federico Makeda le Danny Welbeck te ti lawa United tana Premier League a gol khung theino pangber record a siam ani kumsani som paruka vek hian Mars ni somnia Manchester Derby a atum khatna Rashford hi ain lana Manchester Derby a khelma sakbera hian gol khung le in kumsong pare chawa upa ani lai hian Manchester Derby a gol khung theino pangber record a siam zui le bok hemi season hian match som pariat khelin gol ria ta khunga senior level a abultan na season a hian a cha chelem lo hle tichon United ta na poimon a lian chhojelin khelmola po Ireland tam ta tiala tuna hian United tan Premier League a season sarina amang tameka liamina tlak bok ve fawa wangin match khel lo ero anga ve thin le a heng te awang hian season tuana league match zonga inland kim ala nei theilova season liam ta khan match khada khel lova a khel kim te ber season ani English Premier League a hian match za somriat paruk khel to in go somnga pasaria khung to a Aziz tum somthum pakhat nei tel bokin player of the month January sani som pakwa khan thlan aloni to bok Rashford hi forward player ni in Karma a alaya le asir ding le veya khel thei ve player ani a Sani som panga Sani som Parukhan Jimmy Murphy Young Player of the Year award lan ni in Sani som Parukhan Khovel Puma player no pangma bang nei eng per thanna Golden Boy award thanna khan pahnina ni phakhiala hei hian atalan nei thatzia chu ati chiang view ome Ramtan pop player poimo ani chhojela European Championship a England tana inland theino pang per record Sani som Parukhan siamin Wayne Rooney an record alo siam to chu nili chawa upazok ni chungin akhuma Ben Satanga Ludin Adam Lalana Athlaka West Laka 2-1 in England hi an chak ani Kopui chungchanga miladang te ang lo takin ang minga langsar lo le a thoma nei lian lo le Courtney Morrison le Lucia Lloyd tene soizom ni thin ma se Kopui chungchang a soichu ngai lova a singulem thiat ni che lo ma se singul ang charcharina om thin te chu an khua a media lian ber te soidan ani ta zela adang dai ve khop mai footballer langsar pola ni pialama hian Ariel Ruthatna khelmol pona langchuaka wangin Rashford hian faka lo le a mira theile tan puinga tan puikonga na sataka in mangin a tho chu manga tan puina apek chwa ba ka tan pui te pol te hial dinin
naupang re thei tak tak te tan cho ei tu te asem thina hei mai ba ka naupang momo tam tak ti sakin ziak tular Alex Falase koyanen mala dunin The Breakfast Club Adventure ti mingpu le khabu aziaka hele khabu thatak hi bestseller cha ta po asang bera aum phak hialani hetianga khelmol pona midang te tran puina na sataka ain man na hian mizaum le zwala ama po siamin mitam tak ngai san ron ani meka choi moina sang hial pek ni in voin thlengin mani mihring puite hmangai na thinlung pu in tran pui tu alani ta zela anau panlaya mi re thei ve tak re theina in a hne zo lo khopa mi tungru hian anau panlaya hun harsa aton te kha hra rengin apal tlang to awanga mani chau in ngai tu mai lovin re theina in a chen chil mek te hmangai le na thinlung a puta zoka mani in siang sawin tran puina na satakin a pe chuak ta hialani a chuan om tak zet ani